Siat ke Iran ya misail badon ya kadur jong Donald Trump. Pat penheru dagi turun hakeleng jong ke Middle East. Ke US kala bom ya ke Gazan Island ke badon ha Strait of Hormuz. Pat kiling sun thama jong ke US kila siat ya ke wiga tangkar ke badon ya ke lama jong ke Botswana. Ke US military kala ong bakala penlong ya kacing ya ter markeliang na kebenta pan ya daya lade Persia ya ke Iran ha kamit jong kesingi ke baar. Pat kala siat pen habru ya ki plastik misail pat gitrun kiba ke Iran kala pelaj sya ki benta jong ke Gulf ha keleng ke Middle East. Kini jing ter jong ke US ha Gazam Island ke badon ha Strait of Hormuz kilong kum ke jubab ya kacing persyang jong ke Iran panhiar thema ha keleng jong ke Middle East laong daga United States Central of Command ka Iran kala kam pakala hir thema ya ka US base pat ki helikopter ha ka wekari ha ka than jong ke Middle East ha keleng jong ka than Middle East bagi drone pat ki misail ha ka baga Iran kala siat artilegi misail sya kuwait pat lai teli sya barian henrei kine kila prano hashtag lenti namar kecingla jong ke US ban yale Persia pat ban siat yaki pat giturun jong ke Iran hakuwe kila le bentenra ya ke international airport pat kaladon kecing julor jong ki building pat kiba mensau kato keningut ki bru na kane kecing pentrim jong ke Iran lapan sangino ya kiling sun ha kathan brokawe pat ke Iran kala maham baga cing pentut jong ke US ya ke Strait of Hormuz kan sawanra ya ka thema ka ba shirkei pat kum churu kiling sun thema jong ka US kila siat daki misail ya ka wega tangkar ka badon ya ka lama jong ka Botswana hadin bagi nong trei jong ka tei ka tangkar kim sem la kungu wat hadin bagi lama ham bunsin